Call me the bad news. Call me the bad news. EFC Excellency. Honorable Chance Survivors, aka Bad Man, Mr. Bad News. That is a bad news. So, won po ngayon the bad news uberungaya. Won wadi ana yeni an pato airwen pekaka. Win jomo kene penyani. Initi ki ngo me to airwen pekaka. Ngo ma initi kere. Dal wen pekaka rak fun mero ngo dal. Ina kira jomo kene wigi dingere. Ina jomo kene kar gi min kere kere gi min kwere. Ko gi tamni lwen pekaka ne da kono mero gira ngo ya. Ngo ma ana rem kwere. Wek ana dang ana lwen pekaka. Ngo ma ana rem kere. Ngo ma ana rem kere kong ma chel. Mawuno wajini ana tiki ngo me lwen pekaka. Kong wuno win loka babangi ni ko. Bar gera kien men yang padano pat. Kiet men yang padano pat. Ilobele inini. Lubao nywalo dano po nywalo dano maromba. Lubao po nywalo dano maromba. Ko ni ankong. Kien ma lubao nywalo kwere ki aka the bad man. The bad news. The bad news unywale mapat. Aka the bad man unywale mapat. The bad news unywale mapat. So ka ini biana ya biana ka chayo ane an patwa ya lwen pekaka. No ini tia babang. Pian penge an penge the bad news uberunga. Penge arabolo chance survivors aka the bad man uberunga. Penge o. Awin jomo ken ki wayne ana tika chere kona ta kono anda tika lwenya ta ana pe ka lwenya ta. Ini ang ana pe ka lwenya ta ini aka the bad news. So ana pe lwenyu ya cheke para we ya geke wunu tamni ana cha log i social media futin. Utamni ana cha lwen pe kara ana fra cha mwaka ene. Wun pongeo an ya furu wero. Wek ana lwen matere da wek ana lwen ini po ngai the bad news. Pete lwen mo ngai the bad news. Nanwe. The bad news. Da pete ngate mo matele ki an the aka the bad man. Pete ngate mo matele ki an. Nanwe. Pete ngate mo matele ki an Mr. Bad News. Pe an ke chao tele ki an en wit money ni ana kero. En wit money mi apoya en man ma ini kero ni. Ka ini kero wit money en ya wit lo riu erinin. Kero bot the bad news. Ana paru wio. Ana nyan wio. Dak yen pe tele ki an. Pian ana te dano mapat. Aka the bad news. An pa vuor dano vuora. Timo en kume ni kume. En kum pen lo ki kume ne ana timo. Dak gien ma wajo. Gien ma ana promise umera. Gien ma ana cheke ye. Umera chopo. Umera chopo. Daka ana wajo ni abel wenu pia chuli. Ya cheke pakawe ya gike. Popo ngayo an the bad news. Popo ngayo an aka the bad news. Nanwe. Dak pedi ngere mo mabo are from nowhere. Me biana ya biana ka lwenki aka the bad man. Pian mi achelo mer ke ngine. Ke ngine ni ini twer lwenki an. Ke ngine kong. Pian the bad news. Nying me the bad news. Piki mi ata. Nying me the bad news. Piki mi ata. Nanwe. So an pe to ke nying an is social media. Pe nyata ke nyan social media. Ana puyo. Ana the bad news. Nanwe. So wek ana lwen pekara. Ana ramo lwen pekara. Won po ngeo. Won jono po ngeo ana bera nga. Ni an patwa lwen pekara. Ling. Pian po ngeo an. Penge the bad news. Ana tiki Jimmy woing. Matwer lwen pekara. Nanwe. So pecha an the bad news. Pecha an la paluo. So lokum ngom topic lokum ngom. Kidun loka balaru. Ana be lwenyi iye. An misa the bad news. Abe lwenyi iye. O team boss me. Kama o team boss me ti iye. O team nung petwer lwenyi pekara. Anda nano. Ana studying o. Wun luming man en ma an ka ana waju laga dao. Ma aki boss me o team. Ubieno yero an. Yen paying the bad news.
the bad news wajo lagada nano the bad news wajo lagada the bad news mukene ma ana waju aka the bad man umeruket ubed lagada pente lagada pilongun utim dong petwa lwen peka ku berjani kama utim ti yeni position mutim ti yeni utim no petwa lwen peka pengo yap ire win mapaya rida o tim ka wa chak lwen pekara chak da pekara Museveni bo wani o tim tie ka lwen kome bo wani o tim boss me tie ka lwen kome losing teacher gen ini nero kien mano jui boss me o tim wot pa riemo kien mano dange kwere kono wa ki lwen inin o tim do ole ya boss me do ole dak pe won nero ni ka boss me o tim nung tien pe ka dange pia churi utim dolo utam utim boss me gulwen pi magadi social media gulwen pi magadi ala pe so aka the bad man da pan manok so jomo ke ni wengi tiga temu gini ya gidi temu gini dong pelare gidi temu gini pela utim dong non en kire dange ngate mo maraw chulo en pe ben en kire bire dange pia chuli yero en ayera foj mo make mi yera pere we ku ber cha utim dong dan mo ollo utim boss me utim pe dan marajba utim do tanga wa chanba jomo ken gi wayno utim maro ber ka yenyo yo kwo so dano gere yenyo yo kwo yo ma papat ero yo ma boss me utim ber ka dange kwere pia chulen po beru yot da utim do dange dong managa yang utim do dange managa yang kud mo ma wana tika nongo boluo peke Urumo me watika choko to aye ka to aye chi warom choko ero kani peke ya churi en kin ma wunu a kere ki kam peke ma wunu a ke ki kam en ye peke eni butiku doru ka wana tika lwen ka man nun lumenge mu ke na fur ki bien ka yeto wan ne anwe wunu tamne koro ngana penyu ngama don to ya lwen pekaka ma par ki boss mi gutim ngama to ya dangala kur dang en ma wanu dang enini ma par ki boss mi gutim dele daniel so ka dungi nego boss me utimi chan berong olo utawni ngama ro buchung keru dungi ben me ki ling me dong ki nana me we an pa ni an Mr. Bad News an pa be ye pia chuli loka ngom pa chuli ini ne erong ana be lweni ye tutware dong loka ngom mai ran ki loka ngom me apa aka the Bad News fut pia yabo lweni ni an fut pa yabo nano fut tina bien ka wochu ni ana romolwen piluo the Bad News romolwen piluo ka ono pe ngeu tiende ngeni the Bad News la watie the Bad News o tie ben boss mi go team dong tie mo olo work boss mi go team do yue lwenyi ini the Bad News era ye buke mekere pidi ngere mo marobo akere ben me achel ne ano ni ke di kriso wi water so the Bad News tie ka pieno ka lwen ati front line milwen peluo nanwe abe lwen ya cheki wi agiki peluo jal abe lwen ma mere ne omer ke yeto omer ke yet mati udwa ka chuli chen wa yero kuji te tente ma mere ne ki nego nanwe ma mere ne ki nego so ene aka the Bad News ana romol wen pekara mana yelo mata oni omera bia suari nyinno ka penge da ngere mo mabo lwen ma parki the Bad News peke call me EXC Excellency Honorable Chan Survivors aka the Bad News